আজি আমি ইয়াৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিমানখিনি বিষয়াসকল আছে ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইনক্লুডিং ডিচিজ আমি ইয়াতে মাতিছোঁ আৰু ইয়াতে মাতি আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে যিখিনি কাম আমি ইয়াৰ পৰা মানে ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা পৰিচালনা কৰিম আৰু কি আমি আৰু কৰিব লাগে কি আমাক আৰু ভালদৰে এইটো ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে সो दैट हमें बहुत अच्छे तरीके से उनमें और उसमें हम कर पाए। हमारे काउंसिल के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि 100 डेज 150 टारगेट्स 200 टारगेट्स हैं, वाइब्रेंट मिशन बीटीआर मिशन है, हैप्पीनेस मिशन है, हमारे मिशन विश्वमथी है। तो इन सब के बारे में उनके साथ परिचर्चा करना और उनको आगे ले जाकर के और हमारे जनमानस को बताना कि ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसका फायदा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आज एक मीटिंग बुलाया गया है और इसमें हम लोग बैठ करके पूरा टाइम इसमें से परिचर्चा करेंगे और कहां और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में पूरी आलोचना करेंगे। हाँ, आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय आज शाम को आ रहे हैं और आज ही तेखते याते आज थकबो और काली मॉर्निंग लेके तेखते प्रोग्राम आसे प्रथमते सिल्क तुमा पार्क লৈ যাব তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত পিস মিশনৰ বা পিস একো আমাৰ কাৰ্যক্ৰম পাতা হৈছে তাতে তেখেতে চিফ গেষ্ট হিচাপে এইটো মানে এইটো ইভিল এটেন্ড তাৰপিছত ইভিনিং আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আহি বিটিআৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট লৈ আহি আমাৰ বিষয়াসকলৰ পৰা কিবা ৰিভিউ ল'ব স্কিমৰ পৰা এণ্ড তাৰপিছত কালি থাকি পৰহিলৈ তেখেতে ৰিভিউ লৈ ওলাব।